Yesi kambifurize kugubwa neza kuri mwe mwese mukomeje kugenda mubana natwe kuri mwe muri hirya no hino hagiye hatandukanye mu byerekezo byose bigize iyi si yacu. Birumvikana rero muri aka kanya tuje kuri mikoro za Solas TV kugira ngo tubagezeho uko byifashe ku butaka bwa Repubulika na Demokarasi ya Kongo. Birumvikana ni ku mirwano ikomeje guhuza abo mu mutwe wa M23 n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, uretse ko atari abo ngabo turi buze kuba tugarukaho, turaza na nubundi kuba tuvuga abo mu mutwe wa MDKC bakomeje na nubundi nabo guhangana na FARDC ngabo za Repubulika na Demokarasi ya Kongo mu ntara ya Katanga. Byose rero gumbana natwe uze kuva ahangaha kuri Solas TV usobanukiwe uko byifashe gatanu kuri iyi itariki y'ukwezi kwa kane, itariki 27 z'ukwezi kwa kane umwaka wa 2026. Dore rero zimwe mu ngingo z'ingenzi zigize aya makuru yacu tugiye kuba tugarukaho muri aka kanya. Turaza gutangira muri iyi ntambara ikomeje kuba akaga muri Mitwabwa. Ahase byifashe bite? Ndaza kubabwira gace aho umutwe wa MDKC rwose byatugezeho uvuga ko watwitse igifaru cy'ingabo za Repubulika na Demokarasi ya Kongo. Impaka zabaye nyinshi mu nama Kinshasa hagati y'abaminisitiri. Inama yari yobowe na Felix Antoine Tshilombo Tshisekedi wa Repubulika na Demokarasi ya Kongo. Ni inama ariko yabaye ku tariki 24 z'ukwezi kwa kane umwaka w'ibihumbi 2026. Se byifashe bite ko havugimamo ingingo nyinshi ariko cyane zireba izi ntambara iri muri Repubulika na Demokarasi ya Kongo. Yewe hakaba harajemo n'ikibazo cya guverineri wa Kivu y'Amajyaruguru ndetse nako guverineri wa Kivu y'Amajyepfo, uyu nta wundi ni Jean-Jacques Purusi Sadiki, hamwe na mugenzi we na nubundi wa guverineri w'intara ya Tanganyika, uyu nta wundi na nubundi waje kuba yavugwa muri iki kibazo muri inama ku bijyanye n'umutekano mukeya uri hariya muri biriya bice. Nta wundi ni Christian Kitungwa Muteba, nawe yagarutsweho muri iyi nama. Sibyo gusa kandi turi buze ko twavuga muri iyi nama kuko ubona yaberemo impaka nyinshi impaka zajyanaga no kuburakari ku buryo bamwe mu ministre barebanye nabe cyane, bituma Felix Antoine Tshilombo Tshisekedi asa naho iminota yari yageneye inama atariyo yayirangirijeho. Turaza kuva kuri iyo ngingo tujye kuko twabibabwiye, ariko turajya kuri iyi ngingo ivuga ko byagezaho noneho ba guverineri bombi yaba wa Kivu y'Amajyepfo Jean-Jacques Purusi Sadiki hamwe na guverineri w'intara ya Tanganyika Christian Kitungwa Muteba, bose batumijweho Kinshasa. Ariko gutumizwa nta kindi nibijyanye n'umutekano ndibuze ko wangarukaho muri ziriya ntara zombi uko bihagaze byatumye batumizwaho hariya Kinshasa. Imyigaragambyo iri kubera Karemi nayo ariyo yanatumye Muteba atumizwaho. Byose ndaza kuba nyimbigarukaho. Ni imyigaragambyo iri kuba inakomeye cyane, inari ku buryo byafashe n'urundi rwego. Hajemo igipolisi mu kubakumira n'ibiki byose kuko byari bigeze mu rwego rwo gutwika amapine y'amakamyo n'ibiki biriya bibafasha kwigaragambya. Ariko ibyo byose bishingiye ku mutekano mukeya uri no muri iriya ntara ya ahariya muri Tanganyika. Turava kuri iyo ngingo na nubundi tujye kuri iyi ngingo ivuga ko Wazalendo zishe umwe mu badamu hariya muri Fizi. Ni mu kahe gace bamwiciyemo ndaje nkababwire, ariko bavuga ko ngo uyu mudamu ngo agirane mu mikorere n'imikoranire hamwe n'abo mutwe wa M23. Ndaje mbabwira uko byifashe. Cyril Ramaphosa yagaragaje iki nawe? Cyril Ramaphosa yasabye Joseph Kabila ko bafatanya kwifotoza hamwe, bagafatira hamwe ifoto
ni muri rwa rugendo nababwiye Joseph Kabila yari yagiyemo muri Eswatini, ariko Cyril Ramaphosa asa naho yeretse. Iki ni ikimenyetso cyangwa se ibi bigaragaza ko ese byageze kuri Felix Antoine Tshilombo Tshisekedi abibona gute nk'inshuti y'akadasohoka ya Cyril Ramaphosa. Byose rero gumana natwe 5 kuri 5 urahava usobanukiwe byose ko biramutse uko bimeze ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hamwe n'andi makuru yose tutabagejeho, ni ngewe Mr Byamungu ngiye kuyabaramburira kuri mikoro za Soras TV nyuma y'aka karuhuko. Katangire n'aya makuru yacu mu buryo burambuye, ariko mbahe ikaze kuri mwe mwese bakunzi ba Soras TV muri hirya no hino hagiye hatandukanye mu byerekezo bigiye bitandukanye bigize isi yacu ku migabane igiye itandukanye. Mwese mbahaye ikaze none ahangaha kuri Soras TV ku makuru mwateguriwe na Mr Navigation Byamungu kuri mikoro za Soras TV. Duhera amakuru yacu rero kuri iyi ntambara iri kubice bigacika cyangwa se intambara ikomeje kuba akarakajye akaga ari kugwira ingabo za Repubulika na Demokarasi ya Kongo. Ahangaha nta handi duhereye iyi ntambara yacu ni muri Mitwaba, ahangaha muri Haut-Katanga mu ntara ya Haut-Katanga. Birasa naho intambara muri Repubulika na Demokarasi ya Kongo iri kugenda isa ijya no ku rundi rwego, nubwo twumva ko hari ibiganiro biri kugenda biba hagati ya M23 na guverinoma ya Repubulika na Demokarasi ya Kongo, ariko kuri ubu ngubu urasanga intambara irimo yadukira mu bindi bice, nubwo no mu bice bigenzurwa na biri hagati ya AFC M23 na ingabo za guverinoma ya Repubulika na Demokarasi ya Kongo FARDC. Intambara igikomeje kuko turazabana n'ubundi kubabwira muri ntara ya Kivu y'Amajyepfo, ahangaha muri Warungu naho kuri ubu ngubu ruriho rurasetana, kandi na n'ubundi ibitero ntago biri kugusiba hagati y'ingabo za Repubulika na Demokarasi ya Kongo ziri kugerageza kugaba ahariya muri Kivu y'Amajyepfo, ariko mu gace ka Minembwe ari nako M23 nayo iri kugenda igaba ibitero muri ibyo bice nko kuri Poeziro. Ahangaha rwose hari kugenda habaho intambara, nubwo hatari kubaho kwa divasinga ku buryo buri official, ariko barimo barategana za ambushi za fighting patrol n'ibiki byose, ariko na n'ubundi intambara y'ikirere ni cyangwa se hakoreshejwe za drone, indege zitagira abapilote, nizo ziri gutwara benshi cyane ku mpande zombi zihanganye. Byose rero turaza kubigarukaho 5 kuri 5. Reka ntempera ahangaha muri Mitwaba. Amakuru agera kuri Soras TV aravuga ko abo mu mutwe wa MDKC ahangaha muri Katanga bakomeje guhangana n'ingabo za Repubulika na Demokarasi ya Kongo, aho ingabo za Repubulika na Demokarasi ya Kongo bivugwa ko igitero bari bagabye muri gace ka Konga gaherereye ahangaha muri teritwari ya Mitwaba, agace gafitwe nabo mu mutwe wa MDKC. Bagize gutya bakigaba igitero ndetse kirimo na mekanizde by'abimodoka by'intambara bya Burende cyangwa se ibifaru birwana binyuze birumvikana nyine yari imodoka biba bigenda ku butaka, ariko kimwe mu byari byagabye igitero MDKC yakirunguje yagitwitse. Murumva ko ni MDKC ifite imbaraga ziremereye cyane, niba ifite ubushobozi bwo guhangana n'abagabye igitero hakazamo itsinda rya mekanizde cyangwa se ishami rya mekanizde rishinzwe gukoresha ibimodoka by'intambara, bikavaho ibimodoka harimo kimwe batwitse abo bantu kandi barimo banarwana, kuko amakuru agera kuri Soras TV aravuga ko aha muri Konga na n'ubundi ntago ingabo za Repubulika na Demokarasi ya Kongo FARDC zigeze zisubiza inyuma abo mu mutwe wa MDKC. Intambara yahise irangira nyuma yuko icyo gitero ingabo za FARDC zari zagabye ku mutwe wa MDKC. Umutwe wa MDKC umaze gutwika icyo gifaru. Iki gifaru ni nkacyo cyashoje urugamba rwo kuri uwo munsi. Ingabo za Repubulika na Demokarasi ya Kongo zirongera zirawizidorowinga zisubira inyuma, ariko zisiga zihatakarije. Urumva akayabo kagurwa kiriya kimodoka cy'intambara abara akayabo
kanini cyane. Kuri ubu rero ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zikaba zikomeje kugenda zihomba. Yewe banakubwira ko muri iyi ntambara haguyemo benshi ndetse n'abakomeretse, haba no ku mpande zombi. Burumvikana bajya baca umugani ngo nta usangira n'udakoramo. Iyo muri gusangira umwe akoramo n'undi agakoramo, ariko ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zikomeje kugenda zihura n'ibibazo bigiye bitandukanye mu byerekezo bigiye bitandukanye. Impamvu nababwiye ngo iyi ntambara iri kugenda ifata urundi rwego cyangwa se iyindi ntera ni MDKC. Kuri ubu nubwo bisa naho icyicaro cyayo cyangwa se amakuru yayo nyirizina ashakirwa muri teritwari ya Mitwabwa, ariko ni MDKC iri gutungurana igatega ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zambushi kandi zikayibabaza mu bice bigiye binyuranye cyangwa se muri teritwari zihana imbibi ni teritwari ya Mitwabwa, dore ko izi ngabo za MDKC kuri ubu ngubu ziri kuvugwa no mu bice bimwe na bimwe bigiye bitandukanye byo mu ntara ya Tanganyika. Ibyo bice ni nka za Manunu, za Nyunzu n'ahandi, aho hari kuvugwa ambushi nyinshi ziri gutegwa n'abo mutwe wa MDKC. Bari kuzitega abo mu gisirikare cya FARDC, ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru y'intambara yo ari muri Warungu turaza kuyasoza nyuma yanga tugiye kuba twakurikizaho. Mwe mugumane natwe kuri Soras TV, ubundi muramenye uko bihagaze muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu byo tuba twabashije kuba twamenya nubwo batari byose. Impaka zabaye nyinshi, zabaye urudaca mu nama y'abaminisitiri hariya i Kinshasa. Ni inama yabaye ku tariki 24 z'uku kwezi kwa kane umwaka wa 2025. Inama yayobowe n'umukuru w'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Chilombo Kisekedi, ariko biza kuba birangira n'igihe cyari cyagenewe iyi nama kitageze kubera impaka zabaye nyinshi cyane. Iyi nama rero yibandaga ku ngingo zigera kuri 3. Hari ikijyanye n'umutekano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bibanda ku ntara za Kivu ya Amajyaruguru, Kivu y'Amajyepfo, intara ya Tanganyika ndetse n'intara ya Haut-Katanga. Niho iyi nama yibanze cyane. Na rumundi barongera bagaruka ku baguverineri hari uyobora intara ya Kivu y'Amajyepfo ku ruhande rwa guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nta wundi ni Jean-Jacques Purusi Sadiki. Barongera bagaruka kuri guverineri wa Kivu nako kuri guverineri w'intara ya Tanganyika Christian Kitungwa Amuteba, nawe bamugarukaho bavuga uburyo izi ntara zirimo ibibazo biremereye cyane by'umutekano mukeya ahanga muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Iyi ngingo basa naho hagarutse ku bijyanye n'ibyo bagiye bagaragaza ukutumvikana cyangwa se kutavuga rumwe ngo bahurize hamwe ko bagize guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, cyane cyane mu ministre, aho bagarutse bavuga ko ministre w'intebe ngo ari kujya avugwaho amagambo y'urukozasoni, ikintu Felix Antoine Chilombo Kisekedi yabaye anatindaho cyane, avuga yasaba abaministre ati mwebwe ubwanyu murimo muragenda munasebanya mwandika ku mbuga nkoranyambaga n'ibiki, ariko mukibasira ministre w'intebe wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ati ibyo ngibyo ntago ari byo sinambishaka, kuko biri kumutesha umutwe kuba ari kwandikwaho inkuru z'urukozasoni ahangaha ku mbuga nkoranyambaga. Rero ntago iyi nama kubera ku bijyanye no kutumvikanaho ku bijyanye n'umutekano, aho hajemo iby'amabuye y'agaciro ahangaha muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, biza kuba ministre bamwe bashinjanya ko iby'amabuye y'agaciro ko bamwe bafite abakozi barwihishwe muri zimwe mu ntara zigiye zitandukanye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abo bakozi bajye bacukurira amabuye y'agaciro. Ibyo rero byateje impaka ndende cyane, bituma iyi nama
igira gute isa naho ishorejwe igihe kitari ikigenwe. Felix Antoine Tshilombo Tshisekedi agira umujinya, arayisoza, arivumbura, aragenda. Urebye nta myanzuro ihamye y'iyi nama yabonetse muri ya nama yari yayobowe na Felix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Katubabwire rero nyuma yuko iyo nama iba byihutirwa hahise hatubizwaho Christian Kitungwa Muteba, guverineri wa Tanganyika, kubijyanye n'iki n'umutekano muke uri kuboneka mu mujyi wa Karemi. Umujyi wa Karemi nakomeje kugenda mwubabwira uburyo hari kugenda humvikanamo amasasu ibiki byose, dore ko ari umujyi kuri ubu noneho kuva ku tariki 25 hari harimo imyigaragambyo. Ndaje mbabwire ku by'iyi myigaragambyo. Kugeza ubu ngubu rero barimo babanje ari nese uyu nguyu gusa watumijweho, dore ko na Jean-Jacques Purusi Sadiki ari kumwe na guverineri wungirije cyangwa se umwungirije na n'ubundi nawe ni Jean-Jacques Elekando, nabo batumijweho i Kinshasa kugira ngo babazwe by'umutekano mukeya muri Kivu ya Amajyaruguru. Babanje rero amakuru agera kuri Soras TV, babanje kuba babonana na ministre w'umutekano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Agira byinshi ababaza, dore ko aba bagabo ngo biteguye kuba banabazwa n'inteko ishinga amategeko, cyane cyane barimo baribasirwa n'abadepite ahangaha muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Christian Kitungwa rero Muteba ni guverineri w'intara ya Katanga nako ya Tanganyika. We arashinjwa iki? Nagiye mbabwira ibyo umutekano muke yahariya muri Karemi, ntagiye amasasa atari kuvugira mu mujyi wa Karemi, ntagihe abantu bitabye Imana batari kuboneka mu mujyi wa Karemi. Buri kujya guca bagasanga abantu ku mihanda runaka yo muri mavene runaka, umuntu araryamye yishwe n'iki, amasaso akarara avuga n'ibiki. Ibyo byose rero uyu mugabo ngo agiye kuba yabibazwa, agiye kuba yabazwa uburyo ayo masasu. Ndetse si uyu gusa banatumijweho ahangaha muri Tanganyika, dore ko n'uyoboye ingabo cyangwa se ushinzwe ingabo muri Tanganyika nawe yatumijweho i Kinshasa. Biraza kuba bigenda bite hagati y'aba bagabo batumijweho nta wamenya. Nuko rero hakaba hari imyigaragambyo ahangaha muri Karemi, imyigaragambyo cyane iri kubera ahangaha muri Avenue Muhito, niho imyigaragambyo yatangirijwe. Ariko imyigaragambyo yanabaye cyane ubwo uwo bita Gabriel cyangwa se bakunze kuba bakwita Gabi mu Gasirino, uwo bita Gabi Kabiona yapfaga yishwe, arashwe amasasu menshi aravuga. Uyu nguyu akaba yari umushoramari cyangwa se n'umuvunjayi ahangaha muri Karemi. Byatumye noneho uko abaturage amasasu yagiye avuga muri Karemi, amaze iminsi avuga, abaturage bavuga bati muduhe umutekano. Noneho ku rupfu rw'uyu mugabo nibwo abaturage ahangaha muri Avenue Muhito kuva ku tariki 25 hahise haba imyigaragambyo iri official rwose, iri official ku buryo byahuruje n'igipolisi kuza guhosha iyo myigaragambyo. Ariko na n'ubu imyigaragambyo irimo, byanatumye na n'ubundi abakora mu ruganda rwa sima hariya muri Karemi, uruganda bita Great Lake Cement, nabo bahise bajya mu myigaragambyo. Ubu ni imyigaragambyo iri muri Karemi gusa. Ibyo byose biracyura iki? Mu minsi yashize nababwiye uburyo hari abaturage beruye hariya muri Karemi mu ntara ya Tanganyika, baravuga bati ibibazo biri muri iyi ntara, by'umwihariko muri uyu mujyi wa Karemi aho bigeze, turasaba M23 ni tubabarire ibyo kuvuga ngo iri mu biganiro cyangwa se ngo irubarize by'abahuza, natwe dushireho ijwi ryacu ize itugombowe kuko biraremereye cyane. Murumva rero ibyo byose kuba harakubitiye iryo jambo nicyo cyatumye umuyobozi w'ingabo muri Tanganyika atumizwaho, umuyobozi cyangwa se guverineri wa Tanganyika agira gute atumizwaho bakajya i Kinshasa.
nkuko rero mbibabwira saba gusa batumijweho Jean Jacques Purusi Sadiki na ari kumwe n'umwongereje Jean Jacques Elkano batumijweho nabo Kinshasa nabo kubijyanye n'umutekano mukeya muri Uvira bose batumijweho. Icyo Jean Jacques Purusi ashinjwa nakomeje kugenda nkibabwira, baramushinja ngo ubufatikanye na FCM 23, bakamushinja ngo kubera iki ajya kurara i Burundi cyangwa se guhungira i Burundi ngo agata abaturage ayoboye n'izindi nzego zo zikarara muri Uvira, ngo ibyo kujya i Burundi ngo birasa naho birimo ubugambanyi. Ni ibyaha byinshi bamushinja: kunyereza amadolari agenewe ibikorwa muri intara ya Kivu y'Amajyepfo, nandi bamushinje ngo yarageneye yakiriye amadolari yagombaga kuba yageza ku Wazalendo ariko ntiyebagezaho. Ni ibyaha byinshi urebye tutarondora cyangwa se nubwo bitaramuhama, ibyo ashinjwa byinshi muri raporo yatanzwe i Kinshasa. Kuri ubu rero bakaba bamutumijeho nkuko mbibabwira. Aba bagabo uko ari bane harimo uyoboye ingabo mu ntara ya Tanganyika, hakazamo guverineri wa Kivu, ndikukunda kuvuga ngo wa Kivu kandi ni guverineri w'intara ya Tanganyika Christian Kitongwa Muteba, ubwo ni babiri. Hakiyongeraho Gabi nako hakiyongeraho Jean Jacques Purusi Sadiki wa Kivu y'Amajyepfo n'umwungirije, bose bakaba bari i Kinshasa. Kuri ubu ngubu bose babanje kuba banyura imbere ya ministre w'umutekano kugira ngo agire ibyo babaza cyangwa se no kubabwira ati murashinjwa ibingibi nibi. Bakaba biteguye kubonana n'inteko ishinga amategeko n'abandi bayobozi bagiye batandukanye, ndetse amakuru aravuga ko bazanabonana n'umukuru w'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Ubwo niba na n'ubundi process yo kuba bashikirizwa inkiko izagerwaho cyangwa se ibiganiro bizava muri izo nzego zose bazagirana, niba hazabaho kubabwira bati mwisubireho twongere turebe imiyoborere yanyu, ntawe ubizi. Tuve aho ngaho ubundi twerekeza aha ngaha muri Fizi, muri aka gace ka Shabele. Wazalendo zishe umudamu umwe utuye muri aka gace, zimushinja ngo ko akorana na abo mu mutwe wa M23. Ni Wazalendo na n'ubundi zikomeje gusa naho zishakira umutungo cyangwa se amafaranga, kuko binavugwa ko uyu mudamu yarari muri bamwe bafite imibereho myiza cyangwa se bashobora kuba babarizwaho kuba batunze udufaranga, ariko ubwo bamusangaga iwe bakaba babanje kuba bamubaza ibi byose by'amafaranga n'indi mitungo, nyuma yaho baramwica. Ariko amakuru agera kuri Soras TV akavuga ko Wazalendo nyuma yo kumwica rwose bahise banamenyekana, ariko kugeza kuri ubu ngubu igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'ubuyobozi bwa Wazalendo akaba ari ntacyo kigeze gisubiza ku rubu bwicanyi cyangwa se ngo bafata abo bantu bashikirijwe inkiko, dore ko amakuru ava ku ruhande rwa Wazalendo muri ako gace avuga ko ntacyo ngo abayobozi wa Wazalendo bari gushinja abangaba bishe uyu mudamu, ngo kubera ko ubuyobozi bwa Wazalendo muri ako gace burimo buvuga ko ari akazi bariho, ngo kandi ibyashinjwaga ngo uyu mudamu ari impamo, ngo ko agira ubufatikanye nabo mu mutwe wa M23. Tuve kuri iyo ngingo tujye kuri iyi ngingo ivuga ko Cyril Ramaphosa ni perezida wa Afurika y'Epfo yagize gutya ubwo yari yitabiriye umuhango wo kwizihiza imyaka 48 umwami Mswati wa gatatu ahangaha muri Eswatini. Yari yakoresheje ibyo birori nyine n'igihe amaze ku butegetsi, akibona Joseph Kabila nyuma yuko imihango nyine isa naho ihumuje barimo basuhuzanya n'abandi banyacyubahiro n'iki, yitegereza Felix Antoine Tshilombo Tshisekedi aramubura, ahita abwira Joseph Kabila ati nifuza ko twafatanya ifoto cyangwa se badufatira ifoto y'urwibutso. Aha nawe rero icyo yibajije ko gutumirwa kwa Joseph Kabila gusa naho gusimbura cyangwa se yaje ahagarariye umukuru w'igihugu muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ibintu bitagereranwa rwose, nubwo nawe yibajije impamvu batatumiye perezida nyirizina ahubwo bagatumira
Joseph Kabila kandi nk'umuntu uba muri AFCM 23 cyangwa se kuri ubu ngubu asa naho acungiwe umutekano na AFCM 23, akaba yibanda cyane cyangwa se iyo ari muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aba ari Goma mu gice kigenzurwa na AFCM 23. Ibyo ku busabe bwo kwifotozanya bwakozwe na Cyril Ramaphosa, perezida wa Afurika y'Epfo, asaba Joseph Kabila, byatumye benshi n'abanyapolitike ndetse n'abakuru b'ibihugu bimwe na bimwe bibaza kuri iki kintu. Inshuti yakadasohoka ya Joseph ya Chilombo Kisekedi ikaba irimo ibwira uhanganye na mugenzi we ati ni wowe ndi ububashe kuba nasaba ifoto y'urwibutso y'ahanga muri Eswatini ibintu na Chilombo Kisekedi yavuze ati wamugane politiki irahinduka, shobora kuba ndi hejuru nkandagiye ku gisinde kiri hejuru y'amazi isa n'isa gishobora gucika ngatogera cyangwa se nkamanantuka muri y'amazi muri rwa ruzi rwose nkabura burundu. Tuve kuri iyo ngingo tujye kuri iyi ngingo y'intambara iri kubera muri Warungu rubyutse rushidikanye hagati ya M23 n'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho bakubwira ko ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zigabye igitero kuri AFCM 23, ariko basanga M23 iryamiye amajanja cyangwa se iri maso. Niko imirwano ibyutse iramukiyemo, ariko imirwano itafashe ngigiye kirekire cyane kuko ni imirwano itarangeje ngiminota 40, ariko benshi ku ngabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bahita basiga ubuzima kubera ko muri uko gushaka gukora icyo bita nka fighting patrol baje kuba bakora iyo patrol, ariko yari yiteguye ko yahangana na M23, ariko baza kwikanga aho bakekaga M23 ko ariho bashobora kuba bayisanga atariho iri, ahubwo bayigwamo mbere yuko aho bakekaga bari buyisange atariho iri, bituma rero banegeye M23 inegekaza cyane cyangwa se guhitana benshi bo muri icyo gitero cy'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyari kigabwe ahangaha muri territoire ya Walungu. Ariko kuri ubu ngubu bakaba bakubwira ko igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyahise kiwizorowinga gisubirayo kirukanka masiga mana ku buryo buremereye cyane. Ese iby'ibi biganiro biri kugenda abiba mu Busuwisi bizafata iki? Ntawamenya, dore ko na n'ubundi kuva ibiganiro byaba ntago intambara yigeze hagarara muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hagati ya guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na AFCM 23. Reka mbashimire rero kuri mwe mwese mwakomeje kugenda mubana natwe mudukurikira muri hirya no hino kuva dutangiye amakuru yacu kugeza tuyageze ku musozo. Mbabwire ngo muri abantu b'abagabo, ariko na n'ubundi mu gihe tukibategurira andi makuru aza gukurikira aya ngaya sinagenda ntababwiye ngo subscribe kuri mwebwe irakenewe, nababwiye ibyo idufasha. Niyo mpamvu iyo tuvuga amakuru nayo tuyibandaho kugira ngo bwabufatikanye buri hagati yacu namwe bukomeze kuba ingirakamaro. Nkuko bisanzwe rero kadukomeza kubategurira andi makuru ari buze gukurikira aya ngaya. Mwari kumwe na Mr Navigation bya Mungu kuri mikoro za Soras TV. Imana ikomeze kubahira no kubaha umugisha muri byose mukora. Bye bye. Audio Jungle.